Ilagyonig ipahang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan, kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, at yung pamisan metong yung banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kekan timurin. Kapatid si Santala rin kaya katang kasalanan, pankarapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Jesus, kaya ba yung Maria, pag nasan may maging makabukulat, kaya mano ng Diyos, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, kaya ba yung Maria, makasadyami lang arapan, ding panganib, ding pamagtagulaling, karing kekeng sarili, king Diyos at karing kaparaming tao. Kristo pakadulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ibat keka at kang Maria, pag nasanbing mapiyasang tangwanan da ka, king awos mo, Ginoo pakadulo. Ginoo pakalulu. Ingke kang pakadulo o Ginoo, ipayabot meke kami, ingke kang amano, ning kapatawaran. Abdabtan mong makibat kami, karing ke kang amano, at ning biye. Amen. Amen. Manalangin tamo. O ipalubos mayupayang Diyos, ang misteryo ning alanganga mga mano, may katawan niyang tao, kingke kaming yato. Inyaging Birhen Maria, di gulaling na yung kayang biye, sumuyo king tangkamo. Yangat mo rin kaisipan mi, king masabsap, akapanaligan, king siwalang mi papasyag, king kayang ligaya, at ibukulat no king kayang panyatang. Itiadon mi king kapamiratan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng librong Samuel. Manuknahan ng payapay David, king palasyo na. Erane abalanan pa, ring sablang kasalang na, uling ingginu yang mimingat kaya. Kanita nga ng David kang propeta Natan, lawan mo, manuknangan ko metong mong tolda.